Siyakubingelela sokumukela kona ke-channel igama uxolane phasa weningi sila kudokotela Msimango Thembisa la sikhona khona. Dokotela kunjani? Ngiyabonga but ngivukile mina ngimfaka uwe. No, siyaphila. Ngifuna la siphinde sithi ukuthinta udaba lamaBhayi ukucacisa kancane nje abaningi abantu abashushwa ke amaBhayi. Bhayi le ufuna silibheke la umuntu uthola ukuthi mhlawumbe angaphupha iBhayi le isayidi uyaliphupha iBhayi leBig 5 noma bampholofitha noma bayambhulela ukuthi yena ufuna ukuthola iBhayi leBig 5. Ingabe lisho ukuthini iBhayi enalezilwane eziwu5 ezibizwa ngeBig 5? Babe kufuna balaleli bangilalele kahle. Leli Bhayi leli usuke maybe sithi okhokho bakho ogogo bakho abantu nje abakuthanda ukubusisa ngezinto ezithize. So ukubamba wonke lamandla emadloti akho ngilale iBhayi lifaka yonke lendo lomshuthi lisilulu lihlanganisa wonke lendo kushuthi ngamanye amagama na ubambele iBhayi lilodwa ubambela amadlozi wonke. That is why utothola leBhubesi, utothola linengo, utothola linendlovu, utothola nempangela, utothola line mark nje emblem ngathi bamhlophe, line mark le emblem ngathi babovu, line mark emblem ngathi bahlazana, line mark emblem ngathi ufuna kuba brownish sa red nyana. Liyakhomba lithi umnguni umtshopi. Umndawo umngomo. Umsuthu. So abantu uvela thenge nje leliBhayi. Uma uyothenga nje kanti kini kwabula womndawe. Ngalethi khasta bomkhulu wenu. Wena kusho ngamanye amagama uyamvusa lo mndawo la ukuthi vuka sakudla ubuye uphile. Siyacela ukuthi hey sithi ngaphenga ngibophana leBhayi. Thina thamathambi kahle since ngathi umbizile and there is no reverse. Umlandeli. Ku reverse lo muntu ufuna uyobomsimanga bomsimanga sefuna bakambe bese bagatsha amapromise obakushonzele naleli wena uhamba ulandzela inkingi. Futhi ngibuye kuona lamaBhayi into esihloko esi right kahle. Kuona lamaBhayi. Uyawaphupha lamaBhayi uyabona ulele. Uyahamba wena uthenga leliBhayi. Basop. Lejela nto uthenga ibhokisi lakho. Mina ngifuna ukungonisha uyothenga ibhokisi lakho. Awathi wena leliBhayi lolibonile ulele ukuthi leliBhayi lize livele kuwe. Uthola ukuthi kuvela iBhayi nje lidloti lakho lithi mhlazana ufa ufune bakurole ngana leBhayi. Wena uhamba uthi sengijahile kufa Ulithenga maseli. Sengijahile kufa ngithatha edlozi lami. Uyamthola amazwi wena dokotela ukuveza ukuthi umuntu umekaphupha amaBhayi akaye kubantu ababonayo bambonele bambukela ukuthi leBhayi lisho ukuthi angavela aphupha iBhayi bese uvuka ngasashona emarket manje lapha ngoba amaBhayi athengiswa athenga iBhayi lapha na 20 rand abeyaligqoke abayibulele ngo 20 rand. Nako wena bhuti nawuphuphile lamaBhayi kukhona ukuthi uphupha ukuthi lamaBhayi lawo ufuna wena empilweni yakho la ulala khona labantu ufuna kube labakini letinyanya ntakini umkhulu wakho mbogogo bakho ufuna betela kuba tokhuluma nawo na unganalo leBhayi phasi kwemcamela angeke bakhona ukukhuluma nawo shothi abanayo ingubo kufika baguqe kuyo bakhulume nawe lathi inhloko takho ngoba liphupha unoliphupha ngomtimba uliphupha ngenhloko. Sibuye futhi kuona lamaBhayi uthola ukuthi nje uphupha lamaBhayi wena uyabona uboniswa injiti ubonisa iBhayi uyahamba ulithenga kanti wena kunedlozi thize elibi eligijimisana nawe lifuna wena ulimbathise. Uyalithenga leliBhayi uyaqala ushaya inhloko lingapheli usuyagijima sowumoshile sofuna udala bomsimanga kanti umoshele wena ngalo 20 rand hamba landa iBhayi 20 rand ke Msimango bese uyawutshitsha mina ke ngihlale nathi ke 20 rand ngabona ukuthi umoshele wena nga 20 rand ngidagucula lo 20 rand wakho angimgucula futhi ngifaka lo 2 kube nabo 0 maybe ngaba ngi4 5 la ngemumva. So ulimele ke ngumsimango ngoba wena utilandzela inkinga sobuye uyiletha kumsimango umsimango ufuna sosele inkinga yakho. Musani ukuthenga amaBhayi ningathi simaBhayi ani utothenga leBhayi kanti leliBhayi leli kunedlutekini ikhayiki lemfukwa alifuna baliqosha labanye wena uyagijima uthi wena ngiphuphe bogogo ngibabone bangikhomba amaBhayi wambe uthenga leBhayi lelo uyacathi into yakho iyamoshakala uyacathi into yakho atsala ubaqosha emsebentini ngodi ngokutreatinisha lamadlodo wothenga leBhayi lo ngalathi kuzilimeli phupha leliBhayi baningi bomsimango bagcwele la South Africa gijima ufuna wathi uthi mina mbaba emsimango ngiyinto obhula la uyathola ngakutshela ukuthi wena khona into uyibonako ebusuku khona into lehlalita often kuwe
lengathi sandwangu so uyasho ukuthi yebo baba Msimango ngidele lokho vele ngihlushwa ngibhubha amabhayi mina nangilela sengithi mamela ke lamabhayi lawo ahamba nanayo into na lamabhayi analidala kwatleti ugogo bani nobani ngeke kulidala kwatleti thola lamabhayi wento u1 no2 no3 thola lamabhayi wena ufuna ukuthi njalo nje ahlale endlini abe kuwe maybe ethi inhloko yakho maybe lamabhayi la ufuna uhlalela ngakhathi emzimbeni wakho hlala unimbathile wena lithenga embolibeka angeke kusebenzele mzufu angizawunimbathi so qaphelani ngemabhayi nje uveze futhi abantu futhi baqaphele ngoba ngenze ubhale ebhayi dokotela uveze ukuthi ngenza akufanele uligqoke ufuna nje uligqoke ufele phasi komqamelo kuphela wena uyalimbatha sekurong noma kufanele uthule umbathi ulifake phasi komqamelo sekurong futhi nalapho so kubaleka ukuthi hlola ukuthi lebhayi lisima kanjani liza kanjani before you keep u20 uyolithenga la ubone lishiphu khona kula thengiswa khona la njalo khona maningi ngibone babe ngifuna ukubaxwayisa abalaleli emakhaya ngibone ngiyodibana nginokuhamba phela nami ngumuntu ngihamba lamamoli ngihambe kuphi thola ukuthi umuntu nangu uthatha elibhayi la kule philo yemoto baba so usumbathise le moto umbalisele le seat le moto ngicela ningizwe kahle ningilalele kahle lidlodi alihlala eboxini asoze wathatha libhokisi wabeka lidlodi lahlala wena ungahlala yini 24/7 emotini ungayidli musani kwena tinto letiphambene nomhambo wemasiko ungaba nalo lelibhayi ukuthi leli ngigaca manjembe wami lona nangongena emotini ngifike ngiphose yena kuqala futhi ngamanye amagama uthi gibela mkhulu ugibela gogo gogo wena wahlala hlele emotini akehli and nifune nathi ukuthi imoto ilibhokisi leba kuhamba bongiqoba ngami bothatha itape babukele emakani tape from suka le phansi emavilini until phezulu kweroof emoto so uhamba uthepe umgodi wasemangcwabeni udabuya ngibambe isandla nangaba uyathi lento lengisho yona na uthatha lo mnyango uvala ukuthi ba usho ukuthi ngamagama so sign icontract ukuthi noma ngiyabuya noma angibuyi sekuphelele kwami so musanthatha amabhayi niwabeke emotini nibathi beke lapha kuhlala gogo kuhamba gogo lokho kwakusola kehla lapha emotini uyehla uyahamba uyolala ushilo wena everyday uyayehla uyahamba mara wena solo gogo kwambeka shothi le ndumba yakho ngile moto yakho kuthi indumba ngikhumbula mina ngiyibona yangamsima ngona ihleli sustain la ngeke izihambe angikhumbula ukudibana na ngiyibona ihamba ngendlela so musani ukuplanta abantu abadala emotini ngathi kumbe senithwala ngabo kumbe ngathi kumbe senigijima ngabo nibodokolwane benu hlonipha leli dlodi lakho asisho ukuthi ungangeni nelihiya lakho emotini asisho ukuthi ungalibeke emotini kodwa ufuna liboba nemkhawulo lapha emotini uyalibeka nawe asehle gogo ngibongile ungihambisile sifikile uyabuyela gogo asambe angithi ubelieve ledlotini shothi wena uyamkhohle lokho kwakufika wehle nala wehle khona ungamtshela ukuthi sesiyehla gogo wahlala hleli lapha emotini uyakhathala gogo utakulahla phansi asiphethe ngebhayi leBhubesi ke manje elimhlophe inali ibhayi elimhlophe elinebhubesi lapha yana lelo uma liphupha umuntu lingasho ukuthini babe njengaloko sisho solo sibiyela kufuthi kulamabhayi babe nalo leBhubesi ifake lamabhayi kunemihambo tside babe ungathothi ubhubha lelibhayi lelo ke wena ngumfana wezizwe uyangithola kufuna wena uye njengane besisakhuluma nje ngendaba tasenhlane njani ufuna wena umbhazele lelo bhayi uhambe maybe enhlane uyokhuleka maybe lento yokubusisa koqhamuka uvele Bhubesi ibhodle straight lite kuwe ukuthi ngicili kumbathe ulive kusiphelele la kimi la nyamalala uyangithola ngila bese lamandla yakho noma ubhodla bathi ayebhodla ingonyama kaJudu uyamuva lo muntu ngathi unesikhwehlela la umbethe lobuBhubesi la ku so angakuma uthatha ukuthi ngibhubesi hayi ngiyothenga iBhubesi mina ndalipha somcamela hayi mina ngithenga iBhubesi ngidolibopha utalibopha kulokhetha inyawo zileke babukeli njalo indaba yamabhayi biyona besiyibheka la usho ngamanye amazi ibhayi leli kufanele ukuthi athole ukuthi njengoba liphupha lebhayi leBhubesi lisho ukuthini yokuveza ukuthi lingasho ukuthi ufuna lithole mhlawumbe ayothandaza ngalehlane noma lisho ukuthi unamandla athile noma babe nje asithi ngimbekisele nami khona kwami lenginawo nje nobalaleli nje abokunothisa nazi silambe ngisigcokile kimi khona lengisigcokile kona lokungisigcokile kungimanje ungathola ukuthi lelo hiya lelo yinto lokufanele wena ihlala emtimbeni wakho iphile ngakuwe kunemandla thithi lokufanele asebenze kuwe so wena uyasuka manje uyothwala uthatha libhayi nje uyalibopha la ku awaregistanga kulena yenda i-research ngento yakho uthulile ubone ukuthi impilo yakho iphelela kuphi siyabonga besithinta yamabhayi sibonga bokunene